Nah, di pura tong itu nggak jaga. Ke orang waspan pajak ya. Ini first time. Nah, nanti bus kalau bus heating tong lighting ini aja tong jak. Ke yang sih proses itu baik tak nanti. Berarti desain ke post naik tong. Perahu light kan mau kangkrang do. Ada jak kayak keseng aja. Moro kita tamu di roga tam nali nafo. Orang shopping mall sekali bazar. Kita dari kotong kita naik tong lemen tak tong masing season ya dah. Kayak na. Dari roga nanya di. Angnono kaca penuh kan. Dia langsung 99. Nah, jadi shopping mall kota mau lemen tak pai. Rawi penuh kan sehingga shopping mall kota tamu tak pai leka. So hello guys, welcome back to new video. Ganaro gaune dini pore tini semalai pisiwo. Ga tabu ga ke tuition ok paya koi. Yang udah pun tahu nak gurdan palijak. Wasman bere jak ya tu oro tuition ok pai kan kino barat thak jang ko time semai bere nyani. Ga blog blog khaimi ang tongka. Ganaro bai katal blog tu tin nama kita gurip nona bagai. Tahu nak pajak dolog bai. Ga dolog khadang bus kan khap thang bai ka. Mo bai hap. Oi mo muri ke dagare hap. Wow. Nah, di pura tong itu nggak jaga. Ke orang waspan pajak ya. Ini first time. Nah, nanti bus kalau bus heating tong lighting ini aja tong jak. Ke boy boy, jatuh nampir light tong layu haida, orang. Mau agar tulan dim sahur hai, itu kan? Aman sebes kotor mah haida mau pukur. Ke yang tong Robi tongo. Ke yang tong itu prosenjet. Dan subscribe dong, subscribe kai din sagare. Neng saya baru subscribe kai laka. Je subscribe kai naik tong kai je haida. Mau dim sahur onek dim double turun haida. Ma 4-5 no. Enggak wes tahu na gurje ini tini noi ko dolog ko tak tuition 45 tak no. Enggak sarik na hoite blog seng na mani time semalia. College thangka college phaiten pura re suru suri mai cha khano. Igo tuition ma phagya nga tak tuition pai. Kisa poro guri thamanya hani phaleman ta ro. Kai pang gurje khong ka banor no guri phonong mai ko ro ke ba. Pura to hoto khaise oro. Yang sin proses itu baik tak nanti. Berarti desain ke post naik tong. Perahu light kan mau kangkrang do. Ada jat kayak keseng aja. Gak bono kasih foto shoot kali kan tahu ekdom hit kai. Tahu mana? Sengaruh salah sini. Kalanya bolta yang ketep tahun bising kau guri kan aku. Angkat yang tahun bising kau cuma magur ya kau. Hap dia kau ke bah hap pakai kan. Gak tahu kan ke. Sehingga main tahun passing di thalai kan. Mau mesti kis dagar thang na. Oi. Tabung ke yang tahun di kita guna lagi na yang dolog bai. Kamai mas kita sampai tu bisik kira kita sahaja. Saya tahu sangat jelas dia orang kaya nak bai. Ya tak kalah sini. Tabung ke yang tahun bising kau pajak. Ke orang moro kita tamu di roga tam nali nafo. Orang shopping mall sekali bazar. Shopping mall roga waspan khap naji yang. Pas pajak actually yang ko. Gak kita bising roga habai nanya kan tapi di rog bom hai rog tong. Kita dari kutong rog kita naik tong lemen tak tong masing season ya dah. Kayak na. Di rog nanya di. Angnono kaca penuh kan. 1399. Kita yang di kita thang lagi na. Yang ke selarong ni. Sadrong korok. Asal nak coba heda, dasar sadong naik dong lah yang go. 699. Kom no belang ke ba? Sudah ya boleh. Orang selarong mang, holanya oke. Jenuh kamu nale usung hati sih. 49. Oke, tual lirong he. Yang ke water bottle log. Pamun nok rogor izan ka ठीक है दा mo 399 na de 399 ah mo haisa jak pa mo site ba comfortable ngai ka phi ke shop ngai tong hai da shop ngai tong ate da 99 na tong kha bi sa process ni ka bank kamal khasa ta mo painang sa mo hitam la bed ka borok de bed cover jadi to mandro ko payo khlaga na ja shopping mall kota mau hamle ta pai Robi phone করে সঙ্গে শপিং মল কত টাইম টাইম পালে খা এই রবি
Nah deh box ini sih kayak paitol lagi mo. Asa shopping mall kau mah halnya box kayak paitol lagi. Pak, neng deh haman labeng kan kai, pak ini udah rifa ya. Kai thang lah sini seng. Kau tadi no samung dong lah karena seng tam ini engineering drawing lo submit kayak nango. Kai seng thang lah sini tabung kan kai barat tinggi. Tabung kai orang mohon ini petrol pump sok pajak. Kau orang kisah withdraw kacang kena. Kai tabung kan kai thang sini barat kau orang hampu pajak. Bong kan kai sari kang bahas tuition ang thana puru bo payment orang mamin tu kan ta. Kai barat tong tong mana kai tak bang bahas thang sini ta. Kai ang tu sampai orang Malaysia lah, kau bazar hati rok kaje, nih rangkerang thaman ita, kai ban nasi ngi tong hator, barat thang ita hai tong nai baca lewong kai ba, tabung kan kai seng barat thang nasi nai. A few moments later. Kai tabung kan kai barat paisa baca, tangan sok baca rok, kai yang kampung kan kai muirok song tongo, tam muirok song ka sin audience rong sagari, yang dal buti kai tongo, kai aluk mos deng kai nai tongo ta, kai eglon kan dalon no rugui pa kita. Gai video no tapi sih log lagi ya, tanya kan study rok kaya nong tapi kan ini pora rok, dom sih assignment pura pending ke bawah, kau rok sih kenapa? Kayak ini video barat saja dong kah? Just normal pakai ketal blog mau kisah kaya masih, tanya time rok malah ya belang blog kaya lagi nih continue awan pakai, jadi zoraman pura kau makin kisah bisa, norong no full thang lagi continue blog itu dong lagi, dan norong kalau gue nasi ini an blog nanti, gue subscribe kali video nanti nonton subscribe kali di. Ini blog langsung nih, yang orang blog ketal blog itu.